23'ünde bargandan keyin karantin başlalıp ketти. Мына оорунун айынан, ковидтин айынан. Ошо бирок үлгүрүп мен ошо жака ишке кирип калдым. Санкт-Петербургга барып. Сразу эле карантинге алып коюшту дагы, ошо боюнча иштей албай калдым аякта дагы. Бир айда иштей албай жатып калдым, анан ошо оору жугуп калганын уккандан кийин кыжалат болушуп бияктагылар билетти бердин алышты, мага кайтып учуп кел деп. Бияка келсем, биякта деле карантин болуп, базарлар деле жакшы иштебей, бүт эле ушундай болуп атыптыр да. Россиядан дагы биякта күчтүү болуп атыптыр карантин. Компаниялар өздөрү апарып, жол киресин төлөп, жатаканасы бар, анан иштеген иш Дельна деген реклама чыккан, ошолордун эмесимен өзүбүз билет алайлы десек, ал учурда 65 000, 70 000 болуп, билет алганга күч жок эле да. Эки балам кетти артынан. Бир жумадан кийин эле ошол эле фирма аркылуу. Келип болсо, канчадан? 50 сомдон. Ишке кирдик деп сүйүнүп калдык эле, эми жакшы болуп калды окшойт деп. Жок, алардын да айлыгын бербеди. 3 иштеген менен мына канча болду кеткендерине? 8 ай болуп калды. Анан балдарым башка жакка азыр ишке кетишти. Подмосковьеде иштеп атышат. Төлөп карыздарын төлөп чыгышты, бирок ошо акча тийбеди да башка. Ошончо жүрүшүп. Күйөөм болсо азыр эми ошол жактан эми чыгып, аванс алды эле, биякта кредиттерибиз бар эле да. Hocayınım mana mart oyida Rossiyaga chiqib ketdi. Hozir aldanib qolgandek bo'lyapti-da endi hocayinım. Mart oyida chiqib ketgan, 100 000, 85 000, 100 000 rubl oylik qilib beramiz deb olib ketishgan davlat tarafdan. Lekin 27 000 oylik chiqarib berdi, 2 oy ishlashdi. Dadalari yordam qildi menga, mashinamiz bor edi, shuni sotib 5 ta mashinka olib berdi, yana qo'limizga 10 million pul berdi qilishimizga. Shuni orqasidan biz ancha tikalandik. Ikkita bu yerda qo'shnim ikkalasini ishchi qilib oldim. Men bilan ancha 5 yil, 6 yil ishlashdi ular. Qishda ham, nimada ham unaqa ishimiz to'xtab qolmadi. Bularga ham yaxshi bo'ldi, menga ham, o'zimga ham yaxshi bo'ldi. U kungi bo'lganaqani men tasvirlab bera olmayman. Qiyin, butun hamma yo'g'imiz. Undan keyin mana o'zimizga kela olganimiz yo'q. Shundan beri qiyinchilik. 2020-yili fevral oyida men Qozog'istondan ish bo'lib, internet orqali biz gaplashdik. Internet orqali ular chaqirishdi. Men u yerga ketdim fevral oyida. Fevral oyida borib, unda ham xo'jayinim dadalari faqat yotgani uchun xo'jayinim umuman ishlashga sharoit bo'lmadi. Faqat dadasiga qarashga majbur bo'ldi. Shuning uchun 5 ta bolani tashlab xo'jayinimga men fevral oyida Qozog'istonga ketdim. Ikki oy karantinda o'tirdim u yerda. Bizni
Uyga qo'ygan odam ancha-muncha yordam qildi-yu, lekin baribir shu uydan chiqmay, kelishga imkoniyatimiz yo'q, chegaralar bekik, qornimizga, produktamizga pul topsak, yo'l kiramizga. Biz bir oyligimizni olib bu yoqqa jo'natganmiz-da, shuni hisobiga biz pulsiz qoldik u yerda. U uyimiz yongan vaqtda bizga ziyoni 27 million bizga ziyon bo'ldi. Undan beri hozirgi qarzimiz bor. 60-70 million atrofida. Bu o'jaynim onalari koronavirus bo'lganda bir oydan oshiq reanimatsiyada yotdi. Unga ancha ketdi. Bu uydagi oshiqcha narsalarni sotdik ham, anaqa bo'lmadi. Ular o'tgandan keyin 21 kun qaynatam yotdi больницada. U ham baribir bo'lmadi, koronavirus baribir olib ketdi. Ular o'tgandan keyin ashlarning orqasidan shunchalik qarisi. Hozir kredit olishga anaqa qilyapti. Endi kredit olib ishlab chiqarishga men qiynalib qolaman deb xohlamayapman. 14%. 14%. Uni olib men qilishib ham ro'zg'or ham kredit to'lovlarini qilishga o'zim to'g'risi ko'zim yetmayapti. Shuning uchun eplab tursak, yana 3 oy eplab tursak, xo'jayinim частный ishga chiqib ketsa, yaxshi bo'lib خیلی برای اولای مثال جا رفتیم کار کردیم مثال خونه دا ای خونه دوری بود مثال اولا تنم دیدی ای مثال سوم اگر مثال در افغان پاوغان نیست اینجا چی میکنیم کار میکنیم میشوه که 2 ماه 3 ماه بعد 2 ماه 3 ماه اولی که میته بود روی میکنیم خیلی رکلام اگرین سفاده من کار کردم 3 ساعت ساعتی کار میکنی 3 ساعت بگیری 6 ساعت کار میکنی بلیتو چند سوم رفتیم رسیدم Moskva Xıdır. Kayda. نمی سیون دا Oxirimo. Aeroport farmadı var. فرمود Zırca Kazan lazım aslında. Nişanlı Kazan. چندم دستم Nahım da hasta, Şumuz'dan da hasta. هم دا چند سوم Bu ne yapıyor? Bu çok şarjsa. Çok şarjsa. پرابلم نیست خریدن اونجا میره با رجیستراسیون میکنی مثال پاتنت میکنی به هر سومی کلان در کره برای 1,500 رسی حاضر 5,000 شیدن مثال پیش همین رزرشین رابط بود یا که پاتنت 4,000 مسپاریدن 4,000 هر ماه 1,000 سوم روسی مسپاریدن این ویگی نبود مالا Ошол эми миграциядан келгенден кийин эч кандай жумуш жок. Анан 1 жыл болуп калды келгениме. Же кете албай, же бияктан бир иш кыла албай акыры ушул базардан кичине бирдеме тесоодо кылып көрөйүнчү деп чечтим. Анан ушу местам ушул 1 метр жер.
Анан азыркы сезонго байланыштуу мен дагы шардалы жүзүү сатып атам. Кече баштадым, бирок анчалык деле соода жакшы боло элекпи же мен үчүн клиент жокпу азырынча. Ушундай болуп атат эми. Окуганым бекер экен, мурун эле окубай койсом болмок экен деп деле чын эле ойлоп калдым. Мугалимдин айлыгын билесиңер да. Аз, өтө эми азыр кичине кошулду. Бирок эми ага стаж болуш керек. Мен ошо боюнча эле иштебей калдым. Продленный отпуск болуп жүрүп эле төрөпчү. Анан ошол учурда мен 6000 алчу эленби башында. Ушундай эле алып келдим да. Балдарың үйдө? Тура электе эле кеттим го мен. Сен ишиңчи, берки ишиңе неме жаздыңбы? Арызың жазып өткөрдүңбү? Не болот экен эми ола? Uyimiz yonmagunchalikka yaxshi edi. Uyimiz mana shu tarafimiz polni yonib ketdi, shunchalik qilib oldik. Xudoga shukr. Yana sekin endi tikalayapmiz. Assalomu alaykum. Bacham chiqaylik, so'zi, salomatlik so'za. Beshava. Xonaga so'za, o'chak nazar. Otam chiqaylik so'za. Mayli xay begum. Ro'zi yakshanba miyom nasib bo'lsa. Mayli xay salom bugu. Bobita salom bugu mayli xay. Mayli da. مثال 30 تومن میخرم 70 تومن میمونه. مثال 70 تومن برای خونه روزگار خیلی مثال چی میکنم کار میکنیم خیلی راه هوی شوا پاییز مایز با میریم مخی همین چیودا کار کردیم مثال خونه های چسب میده کار کردیم مثال یک از میباره اندواش هم میکنیم مثال خونه شا پخته میزنم کلاتکا میکنیم اینم خیلی کارو را کردیم مثال Кайтып келгенде эми биякта эмне дагы эле иш жок. Балдар болсо чоңоюп келатат баардыгы. Анан мен дагы кайра ушу кетсемби деген ойлор туруп атат. Эми биякта 3 балам бар да дагы. Бирок Орусияда аларды эч ким күткөн жок деген ой келет. Себеби Орусиянын бийлиги мигранттарга кирүү үчүн кыйынчылык жараткан жаңы мыйзамдарды даярдап койгон. Ал жерде жумуш орундарын Орусиянын жарандарына берүү керек деген риторика тынымсыз угулуп турат.